بله تماشاوان جا بخیر هاتنا حرد و میوانی و خودکن لدسپیک ماموستا جوان مراد هفسروکی اکادمیا جنگه لباکرو رجلاتی سوری ماموستا تبخير هاتي قالك سباس ماموستا سر شافار هاتي سباس والفيالي جي ماموستا محمد حسين بريفابريا پروردي اكاديميا جنگه لباكرو رجلاتی سوريا ماموستا تيجي بخير هاتي سباس تيجي بخيراتي وبرنامج جامعي فعلا قلكي قرنجي جمرار جو ام السرقه لك تشتاف سكن ان شاء الله من دسبي بكن از ماموستا جوان دسبي بكن ماموستا جوان شخوا برنامج اما ايرو لسر جنگه وايكولوجيه ولسر هشمن جاوي يعني الوعي البيئي والايكولوجي ام تخوازن هنا دسبيك هنا كي شروع بكش تماشا بانار ويباش تمام ماموستا شخوا براستي يعني مجارة ام بيجن تيجشتني بقشتي يعني دناوا جواكا مدى يعني نتني ام بيجن دالي جنگه ده يعني دالي ايكولوجي ده براستي جي يعني قالك ام بيجن تيجين هنا قالك ام بيجن زانست هنا قالك ايديولوجي هنا بيردوزي هنا دناوا جواكا مدى هاتنا رونشتاندن يعني هما ام بيجن بصالان اف ايديولوجي اف هشمندي اف زانست بويا وكي چاندكي اش بلي فيجي بويا وكي ام بيجن ريبازكي جياني ليفو تفجري كتيا عادات وتقاليد عارفين جواك كده ري ورسمي جواك كده براسي جواك بصالاي سيرفيكي سر بيجن سربا فكران دمشي وشوارك كلي وكي ام بيجن حافظك ذاكرك يعني هجر ميرو تعريفها يعني جي بناسيا تيجشتني يمكن انجي وكو بعربي قوتي الوعي يعني قالوا اف شكو دري هاتيه تشاوا كوم كريا بتشا اواي تش نافا ديرو كدل سرهف كوم بويا تش ام بيجن تجارب يعني جي ام بيجن جي قرتنين هر مش خوزاي همج دردورا خو همج جيانا خود ام بيجن دوي مسارا اديروكي يا گوجواك تير درباس بويا خاصی شواره برهم دای کوم کرن دالیه زانست ده دالیه ام بیژن اخلاق ده دالیه ام بیژن پیشکتنه ده تایبت ام بیژن مثلا کو گریدای عاقلن يعني ام بیژن چاوا تفت گری بازاب کارانینا و چاوا نزیک ام بیژن در دوره بی يعني ام بیژن جواکی دیرو که حتی ایرو ام بیژن شواره شوازه کی جیان دایا آوا کرن قالك ام بيجن دناوا ديرو كده تجي قالك شورش در باسبون يجي يعني شو مش شورشن دسبيك مثلا شورش غوندواري و اچاندني بير تجي هم پیش سازي برنگي خوي ام بيجن هين ينا پیشكت يو روجا ايرو پیش كتبو يعني جواكي ام بيجن شكو دري اف زانستا هانگرت ام بيجن شكو دري اف خبراتي برسبكتيفن كو دناوا ديرو كده گرتي حتى روجا ايرو ودوغهرين يعني دهمان دمه دجي اف چاندن گو هچيكرنا ام بيجن اف كريار هم جاليه ابوري دجي به يعني دكيجن عليه جان دبه يعني بيجن هر تشتي كو ملامسه جانا مروفان دكي براستي بويا جامعه جيره گو ايرو اف ميجن ها گو ام بي كاردينن بي تفت گرن والسرود فكرن جي اف حمي برهمن هزار ساله گو جواك درباس بوي براستي او وي كوم بوينه ادي گشتي استا كي كوم بيجن ایرو قادن خوی پرورده وکرنا یه تندرستی وکرنا ام بیشن یه زانسته وکرنا ای گلک آلیا دا حتی آلیا آبوری دا يعني تایبت جین ها ام بیشن مجارن هری سرکه گوتن نقاش کرن ام بیشن پرزگریکن ای ایکولوژی نه براستی يعني بلکن ها امورن هن زانستن دنج يعني وکی ام بیشن زانستا جواکی يعني جواک ناسی ام بیشن دروناسی انجي علم النفس ام بيجن ورن نخوشين ام بيجن تندرستيه دنجي بجيشكيه دنجي مثلا نخوشيه گونها دركتنا و چاو سرتي لي كولين كرن و تشي كرن همان ده مدجي بيستيه دركت و زانسته ام بيجن ايكولوجيا كويرو وان برزگريكن هاوردور ادي بخوينه براستي اش بلي فيجي ام بيجن جنوبا هفسنگی که وگرینه نوا بیشن افخوزا و نورا او جینگه هنگو تیده جیان دکن یعنی وکی جینگه ها مروان جینگه ها نباتان جینگه ها لاوران بگشتی وانا ام بیشن دورتاوان ده براسی پرزگریکک چی بویه يعني ها خوزا يعني اساس خود اصل خود ام بیشن
خسرێک وێ هەیە گۆ خۆ دکارێ ئەم بێژن ژرنگێکی خۆبگی ڕەنگێکی دن یعنی ئەم بێژن ئەو دەورەتاوی یا ژیانە هەیە کۆ بخۆژی خۆت پارێزێ بخۆژی خۆنوو دکێ بخۆ خۆ پاقش دکێ ئەوێ خۆ بەردەوام دکێ ینی ئەوێک هەیە یا دنجی ئەم بێژن دووردەژی ژینگە هە مرۆڤژی هەیە ئەو ژی ڕۆلەکە سەرەکە ئیرۆ دەفسەنگیە vê em bêjin jîngehê de û divê xwezayê de jî dilîze bi rastî. Yani îro em bêjin heger jîngehek ji van jîngehên got xwezayê de jiyan bike em bêjin nakokiyek tê de hebe yan jî seqetiyek lawaziyek tê de hebe. Helbet wê îro bi rastî em bêjin xelelek yan jî pirsgirêkek di em bêjin pergala jîngehiya giştî de yan jî em bêjin pergala xwezayê giştî de jî wê hebe bi rastî. îro mijar wek gotî jî a em bêjin bîrwerî an jî a têgihiştina ekolojiye erê rast e yanî ev wekî em bêjin niha çi qasî ev têgihiştin li cem hatiye pêşxistin yan jî çawa mirov nêzîkî dibe bi rastî yanî niha heger em werin civakê binerin bi rastî di nava dîrokê de civakek bi xwezaya xwe ve girêdayê bi rastî yani em werin civakên rojlata navîn taybet jî mesela Bakurê Sûrî em bêjin bi erdê xwe ve girêdayîne bi xwezaya xwe ve girêdayîne yani tu herê malekê tu bibîne kîja mal jî bê tu bibîne dar hene mesela rengê xwezayî lawran xwedî dikin çawa em bêjin erdê xwe cû dikin yani çandek vî rengî heye ne gotine xwe bingeh hey rast e bingehek hey yani divir de kişandina civakê ber bi xwezayê ve encîzaba wê a xwezayî a ku em bêjin tiştekî ji rihê wê derdikeve ji aqilê wê derdikeve yani girêdanekî xurt heye yani girêdanek bi axê re heye bi jîngehê re heye ev yek heye rast e lê ema yani em gihîştina asteke bi rastî ku piştî şoreşa em bêjin endüstriyalîzmê yan jî thewra sînaiye yani gelek pêşketin çêbûn lê ema ew pêşketinên gonha jî çêbûne rast e mesela tiştên nûjen derketine tiştên modern derketine lê gelo ew bîrwerî yan jî ew hişmendiya ku ew zanista ham birêve dibir ew em bêjin şoreşa pêşesaziyê birêve dibir ew pêşesazî jî bi çê hişmendiyê dihat birêve birin yani di heman demê de jî ew bandora îdeolojiya kapitalizmiya gul ser em bêjin pêşesaziyê yani heşt ku terwîcekî hem fikirî jî çêbe yani em bêjin ji pêşesazkirina film û belge filman û heta tu bigihê em bêjin amûrên teknîkî gom kar dînin heta em bêjin madeyên xwarinê got em dixwin bi rastî hemî jî bi rengekî yani sîstematîk evaya em bêjin planek îdeolojîk li ser civakê hatiye meşandin ku heta civak em bêjin hêdî yani mêjê wê na ber bi çi ve çûye ber bi talankirina xwezayê ve êdî got bê ku xwe pirçekî ji xwezayê bibîne yani qutbûneyekê îro got behs bikin têgihiştina ekolojî ku em serê bisekirin pirsgirêkek sereke jê na em bêjin qutbûna civakê yan jî qutbûna mirov jî ji xwezaya wî ye ev jî gelek sedemên wê hene bi rastî yani niha me got jî me got yek jî ev îdeolojiya kapitalîst ye ku li ser civakê xwedayê ferz kirin ji bo çi bike madem civak îro dagir bû helbet jîngeha wê jiyana wê jî hat dagir kirin ew ji hemî muqawimatê jiyana wê girêdana wê têkiliya wê bi axa wê ve bi derdora wê ve qut kiriye êdî dixwaze çi bike civakek mustana civakek pêşesazkerî li gorî em bêjin ku kapitalizm dixwaze çawa êdî sîstema cîhanî bide rêve birin îro em bêjin civakek ji hewîrdora xwe qut kiriye bê em bêjin ji jîngeha xwe qut kiriye bi rastî bi derecayê kemîn ew civakek êdî hêdî ber bi nezaniyê vê jî diçe yani civakek dibe komek ji kesên ku bûye lîstokek di destê hin kesan de fîetekê de yan jî em bêjin îdeolojiyekê de wê de ev hişmendî jî yer ma Mustafa hinek hişmendî jî yer heta gomero xwe ez kanim vegerim li ser ma Mustafa Hemed nizanim tu çiro dibîne hişmendiya jîngehî û ekolojî wek ma Mustafa ciwan daxuyanî kirin tu çi nerin lê nere زانê gelek tişt mesele hatin zelal kirin mamoste zelal kir tu bi rastî dixwaze madam rojbûna feylesûfê netewa dîmokratê rojbûna wî dibe gohinkî merel ser tiştê aniyê û tiştê gotî ser jîngehê bi çi rengî aniyê xwanî kirin
و تێکشتنا ئیکۆلۆجی bi çi rengî duristkirina jiyanek durist ji her kesî re yê em karin bêjin têkiştina îkolojî ev em li ser zimanê wî dibêjin têkiştina îkolojî têkiştinek bîngehî îdeolojîk e ew mîna pirakê di navbêna felsefê û exlaq de yê tu bi rastî dixwaze got em li ser ev her du gotnana bisekinin em nas dikin got çi qasî فیلسوفên netewa demokrat ehemiyetek dayê beşê îkolojî yanî îkolojiya em dibêjin zanestiya jîngehiyê yanî zanestiya jîngehî çi yê têkiliyê insan bi hawirdor wî re yê jîngeh hawirdora insan e têkiliyê insan bi insan re yê têkiliyê insan bi sewal re yê têkiliyê insan bi xwezaya wî re yê bi tevaya ciyê jiyana wî re yê ji vî hawî îja غêrî vî hawî jî di mesela hişmendiyê de got wexta fêlsûfê netewa demokrat bêjî inû exlaq û felsefe em nas dikin bê exlaq çi ye bingehiya exlaqî çi ye di civakê de civaka bê exlaq siyaseta bê exlaq ew siyaset rêveberiyek gilkî qirêjtîne ev di canibê hişmendiyê de yanî got mere kare feelen jî mere naxwaze berfire bisekine بس مادام روجبونا فیلسوف نتوا ديمقراطي بشي ايكولوجي تيدي بشي اورتي او بشي جو جيانك سراس جهر كثير بيكتيني بهر تشتي خوا هاولدور خوا دبيت زندي ببيني تكلية بهر تشتي تر توي زندي ببيني نوي اورنجي بري يعني اللي فقرينك جنرينا انسان قوشلو بري الخوزايا خود ناري نریناوی چلو لیوگرینک به تمامی جبر تشت ده ندرست ام پیکتینن گلک تشت ندرست ام پیکتینن بجیه جیانا خوا و ایکولوژ هر تشت گو ام پیکتینن آنا د تکلیه خود د جانب ایکولوژیا جواکی آگو تا آنی سر زمان آگو هری مهم جمر مسئله هشمندیه گو هشمندیه جواکی تید نگه تنکار جیانا خوا بردوام بکه بشكل جو انا ام دخوازن يا ام بيد ماشين يعني جوي هاوي مريك كاربه انه مساله براي تيكليه يعني ايكولوجيا علمي سراسكريني علمي قوت جهشمنديا ازيتي خلاص به قوت جهشمنديا دسلاتي خلاص به يعني سيستما ايكولوجي سيستمك جيانك درست د پیشروجا انسان دی جوی هاوی امکارم بیجن فیلسوف نتوا ديمقراط بوی رنگی گل کی گرینگی دایه گوتی حتی آنی خوانی کرن گو هشمندیا ایکولوژی به هشمندیا جواکه پرزگریک گش چاره سر دبن يعني نه پرزگریکا انه ام بینن انه پرزگریکا ما خوزای رهیه یا خوزای ما یا جی جیانا ما هر در تیک در یا سقایا ما هاتی گوهرتن جیان نما بردوام دبه نا هر پرزگریک يعني پرزگریک کی هری مزن حل دبن دریا گو پرزگریکا ایکولوژی گو سرکف و افشمندی گو شونا خو بگره ما مستوى هنوك أكاديمية جنجهين وبشي بروردي نها هون شرين أو شو طرق الجموة هنيك وهون كاربن فيش من دي بلا بكن وأف أف جنجه وأف كولجي وأف يعني وقت بيجين بتركسك على ملات ليم قاتبة يعني بتيجي خوا من وانا برورده بكن نزان كشوت خوا يعني هيك زي تمام بكم ومستجي تاليه وقارب السرب سكنه يعني مسألة عم دبيجن كما انه اهميتها زياده يكددي پرورده رنگي پرورده جواكي پرورده او هشمنديه ايكولوجي تبچ رنگي تكارب بگي جواكا خو اف ايكولوجيا جواكي او بحثكي هري برفريه جبر اگو يكل سرد سكنه جبر تدر بي ما بري ويگو ما گو تنكار تشتي خو سراز بك گوشمنديه جواكي نگي وي استا گو تشتي خو ناس نكي گو تكليه تشتي تر ندرست به
يعني اف اگو مرد بيجي ايجاد افتش جي دسبيكي دسبي دبي افش مندي دسبي بشكو ايكولوجيا تيكافي مناهج مني خونده جي أبايا دسبيكا قلتي جو جرينجا أبايا قلتي جي جرينجا أبايا دسبيكا جو انسان جعفي خوفكي وتزاني جي دسبيكا مالي جي دسبي دكي بري جو دبستاني جي دسبيكا مالي دي اوش مندي وقتا دي جيرد بيجين اخلاق البيئي يعني اخلاقي جينجهي او اخلاقيات خاصه بجينجهي وك مگو هر تشتي هاوردور خو تزنديد بيني دي تكليه خو بيف جريدس الاساسي في زندي بوني جي هابي جمالي دس بيدكيش دبستان اد بي دس بي و پرورده جواکی جی اویا تشکی گلکی گرینگی گومره خوشک في هشمندیه بک هشمندیا جواکی يعني هر کس ناز بک گو اف دارا گو از تکلیه پیر داتینم زندیه او جی تشتكي هري مهم دي جيانا مي يعني ام دبيجن بدقة لازم كيليكي بتشوك لازم جو از اكسجين بستينم انا عم لبر فان دارانا رونشتني تزاني اكسجينا سر مستواك جهاني جي بيستو يكي دا كتي 11 سدي افيا هري تشتكي برزغريك هري مزنه افيا اجا اهميه ديدي معناته افدار تمام دكي هشمنديه ايكولوجي هف تمام كرنتي هي تشتك تني ازناب جبر ازازيتي تني افيانا انه هاتي يجبوغو خدمتي يجمر بكنا افهاتي تمام دكي مجيان بك بي فيا جيانا مي بردوام نابه باش برنا خوشيك نهاجو درد كفين هريمي زي ما مستجوان هاج مصب محمد شو برزغريك حالي مزن يعني بخوجي زانر خاصه بنجشير يعني مره نخشها سرطان هذا نتيجه قيش التلوث البيئي يجبر شنقاها املين مقاتلين نتيجه بالتصحر دبي تشولبون اف شي دبي اف لو تاندنا جو شي دبي ام ناس لكن لو تاندن او هشمنديا جو اميتشلو هاولدور خو لي مقاتبن افيا اف هشمندي خوشك دجفا كامت شونا خونه قرتيه جبر كيمايي هني اف كيمايي اجا انساني دبي زانستيه دكاردكي دبي بهولك خرد وبرنجكي مرة كاربي بيتشلو اف تشتيقو قلكي جرانن يعني اف علم كاربي جنه سر جواكي كيش يجي او اكاديميسيونيه زي ده دفي علمي ده جبر علم كينغا اف علمي ايكولوجيا تشيبو بشتي جو برسغريكي هري مزن هاتن جاني بشتي اف صناعويتا قوت اثاري قلكي خراب وندرست اني جيانا ما دس بيكر اف علم بو علمك اساسي ايجا دناف علومي جو دبي يك اهميتي قلكي بدي ويك في زانستي جدس بيكده بچين د شمنديا زاروكي خد دي مجيا دي ارينا او بخود دي يعني باشا منها ما مستجوان باندورا جينجهي او باندورا شمنديا جينجهي لسر چان و پیشکتنا جواكي باندور تاثيرات انا ما مستقود جرينج مهمه مرو تدي وانا هشمندي بقدر مالي دي المالي مقاتبه اجل مانا خو مقاتبه ولدر دورا خو مقاتبه ولدر دورا خو مقاتبه دبستان خو مقاتبه تدي حلقنا باندورا اجا تاثيرها في وعي البيئي هشمنديا بيئي جينجهي لسر چاندي و برجو حرد واريه و پیشکتنا جواكي يعني چاندي جير دبي چاند خور جير دبي و اف چاندا جو چاندا تبت شهرستاني الجم تهبت پیشکتنا جواكي بك بله ولی ما براستي يعني ما مستجي تشنا قلكي جرين جوتن راستي واجي باش تشت عن سر زمان شخوات ورده مقول بري از درباسي باندورا ام بيجن تيجشتنا جينجهيل سر چانده چیه دست به که وکی يعني رول اکادمیه يعني سوازم لو بچه كدفي عيد بكم شو برين هاج ما مستقود يعني يقول جلنجة سرقة إن توا ديمقراطيك أكولوجية راستي أذكر الورد وقت يقول أفخال وري شروع فكرن شوا وري شروع فكرن يعني هم بيجن لنجة كيوي دنجي ديمقراطية هي ولنجة ويجي أزادية جنيجي هي إيرو يعني دنابا سازيان ده جه كي كون بيجن نتوا ديمقراطيك لي وري بيك آنين إيرو جو أف سازي رنجة أزادية جنيت ده تنب
رنگی جنت ده تو نبی یعنی چه بیشتر رنگی دموکراسی به همو هزار خودت ده تو نبی ام بیشتر دوردشی افسازی هگر نه اکولوژیک بی ام بیشتر نتوا دموکراتیک دوردشی نه پیکانی یعنی جوی ارمانجا اکادمی ایروژ یک جای چیه وان سازین اکولوژیک بده آواکر و جواکا اکولوژیک جی بده آواکر راستی ده نباویره yani İran bejin tane akademiya ekoloji akademiya ki tane perverda ve ki çend kesan ro duvra داری کاریتنه بیشتر Duhaze ev yek jî bibe çandek rast. Yani îro tekiliye me hemî saziyên navê veberiya xweser de he. Gelekî baş. Niha planên me hene ku em bêjin desteya perwerdeyê hemî mucemmeatê terbewî em bêjin di nava mamosta da em bêjin em bêjin mektebê me ê bîrweriyê hene bîrweriya jîngehî di nava dibistana da em bêjin birê veberiya dibistana re tensîx dikin em bêjin dersa didin zaroka çalakiya zaroka re çêtkin derbarê em bêjin çandina daran derbarê paqijî de derbarê gelek mijaran de yanî mijarên tenduristî hebin yani divir de karek baş bevra têkir yani rêxistinek vî alî de heye akademî jî wekî din jî saziyên cuda re yani wekî em bêjin carnan nîqaş navbera me û saziya minhaca da çêdibê em bêjin çawa minhacê ekolojî werê rûniştandin di nava dibistanê me de nîqaş bizanîn gehê re çêdibin mesela em çawa aliyê zanista ekolojî de bidin pêşxistin wekî din jî mesela di aliyê ragihandinê de ev jî mesela gavek girîng e xwedê got em bêjin belavkirina çanda ekolojîk bikin yani divê elde gelek kar û xebat ji aliyê akademî ve têkirin em bêjin çalakiyên wekî din jî got akademî tevlîd bê em bêjin perwerdeyê girtî tên vekirin yani ser asta Bakurê û Rojhilatê Sûrî perwerdeyê girtî tên vekirin di heman demê de perwerdeyê vekirî hene xwendina pirtûkan tê çêkirin semîner tên dayîn bi rastî ev jî rolekî baş dilîzê di nava civakê de di heman demê de jî car caran em bêjin têkiliyê me bi meclis û komîna re jî hene yani belki çalakiyê me girîng mamosta tiştegalî dibistanên û komînên yani evana pir girîngin civakê de belê mamosta ji ber got îro yani çi kes bêjî endamekî komînekê ev komîn jî wekî gotî yani niha xeliya biçûk e di nava em bêjin vê rêveberiya xweser de yani dibistan jî yani wextê got dixwaz bê êdî ev çanda ekolojî bi demê re berdewam bibe û xurt bibe û bihêz bibe gerek ev nivş ev zarok li ser vê çandê werin perwerdekirin ji ber got ser vê çandê jê xwe dibin bi rastî yani em bêjin çend cîlên pêş de bi rastî êdî di herêmê me de û yani li rojhilata navîn jî em bêjin hem civakek û hem jîngehek temamî jî êdî nemakare li navê jîngehê jî lê bikî yani wekî mamosta jî di deqeyê kemîn de got ku heger em vî rengê şaş nêzîkî xwezayê bibin êdî em ê bibîn rojekê ku em bêav mane li çoristanekê jiyan dikin ji germahiya zêde em ê bimirin yani û rastî jî niha yani em bêjin atharin yan jî bandorên vî rengî derdikevin jî yani çi em bêjin êdî xweza hişyariyekê dême ku em bêjin divê wekî em mirov em êdî tevbigerin yani hin tişt hene bi rastî yani aliyê menaxê giştî de çêdibin bes hin tişt jî hene tiştên sereke bi destê mirov jî yek karê van tiştana ser rast bike em bêjin yek jê jî mijara paqijiyê em bêjin xerçkirina avê mesela niha em werin nava bajarê xwe de di nava mala de mesela her kes were mesela pêşiya mala xwe paqij ke sera xwe bişoyê yani bi 100 litrê avê winda diçe yani Li îro bezim cînê din jî mesela wekî bajarê Hesekê bi rastî ava vexwarinê lê tune niha mesela heger ser asta bajarê Qamişlo bin yani şev bajarên din bin em bibîn yani av tê xerc kirin bi rastî divir de jî mesela heger em vê çandê xwe hişmendîk jêr divê ha hişmendîk jêr divê ev rojana wekte got te kerem kir ev ava xertûmê bera şerعî didin û yan jî seyarê pê dişon yan jî yani ev jî tiştên hene merû karin qututî yani mirov çareser bike belê rast e mamoste yani çiqasî yek di mijarê de kur jî here yani tiştin hene civakînê jek jiyan dike di nava rojê de em bêjin qutkirina daran çêbû yani yani ev hemî jî tê wateya dûrketina ji xwezayê ne naskirina xwezayê jî yani û ne naskirina jîngehê
راسته ماندوراویجی پر گرانه راسته اش خو يعني وكي برساوي ديجي و يعني داخل يعني كرنش خو ابرس و تمام جيت كر يعني تشي باندورا ام بيجن ام بيجن بيروريا جينجهي يعني جي ام بيجن تيجشتنا اكولوجيك السر چاندا جواكي چاوي يعني وقتين بيجن جواكك يعني بزانستا خو باخلاقي خو بخوزاي خو يعني جريداي في جينجه به في خوزاي به چاوا کولسر در دورا خو د ترسه کوروج تشتک مثلا بیجن داره کی وره تشتک بلاوره کی وره يعني او ترساویل سر ویجانه يعني ترساویل سر چاندا ویجی چه ادیم بیجن جواکک بتمامی دوری جینگا خو کتبه دوری چاندا خوشی کتی يعني راست ایران بیجن جواکک ناف چوبه د جام بکی در دورا گشتینه خوشینه و در دورا اینا دارک تونه ام بیجن گیای شینگایک تونه هواي كباقشتنا جو امبيجن بكشينه ويف جواكو تشاوا بيش بكوي براسي بفتسي وجيلك يعني جي نفشك يدندجي امي ببين كو اف جواك حليا يعني بو تشتكي كفنا شوب ادي دديرو كده بلكي وري قال كرن وري ني قال كرن يعني چان دا ويجي تتيون دا كرن في وقت ده يعني او چان دك جواكي كو امبيجن طابعي اكولوجيك لسرتونه به راستي او چاندك يعني يا اساس او جواكك اساس خود جواكك خراب يعني هجر خلصر بنجها اكولوجي ندي افاكرن فيك يمت كارن بيش نوست نهاب جه قملي رونستنه من بالا خودي يعني ان هاك جه قملي رونستنه الدوره مال كيلكا مال هاور دوري ما قش دارن بهنك خوش يعني امي فكرن سيستم ايكولوجي جبر ماغو روجك بيروزي ايرو جبيها بي امي مجاري سيستم ايكولوجي سيستم نافي سيستم درست كريني سيستم آوا كريني سيستم آشيتي ايغو بخوزاي خو بيغريدان وتدي ماغو براك دنابنا اخلاق وفلسفه دي فلسفه حسكرنا زانستيه اخلاق ام ناس ذكر مجاري اخلاق جو خلقك تاني بهب ام قلا اخلاقي جينجهي بكن خلقك جرد بي يعني تبراسيت خوازه جوي هاوي مرد بي سيستما ايكولوجي سيستمك چلوي يعني سيستمك ما جوج دسبي كده دبي برزغريكا هاري مزن كسايته يعني كسايت دبي برزغريكك دبر آواکرنا هر تشتیده دب پرزگریکه که دبر سراسکرنا هر تشتیده دبی یک لخواه گره آدنیجی تشتی گو پیکتی تشتی گو مرک پیکتی نه چیر لازمه يعني شرفها جواكي جير لازمه وأفيا فيلسوفي نتوا ديمقراط عين بفيرنجي قوتيه شرفها جواكي لازمه ودبي شوازي جواكي جير دبي عشق وعقل يعني اف عشق وعقل اجات وري تقالا شواز بكي شواز ريبازي راستيه راستي چيه راستي يعني ام ناس كن جو راستي عشق چيه جيانا آزاده دجواكا ايكولوجي جيانا آزاد بيكتي يعني امي هرتمي فقرن لسر قوتنينا ما مستقلا كومينا كر قدريا كومينا رتزاني كومين چيه جو مفهوم كوميني بشكل سيستما ايكولوجي بيناس كرن تزاني آواکرنا کومینا گوندکی تزانه چو قاسی آشیتی و آزادی و تندرستی دینی جیانا انسان آواکرنا کومینا گوندکی بنرینا ایکولوژی تو گوندکی ایکولوژی آواکه تا آزاد دبی جبرچه اشمندیاتا گو گیاشت حدی گو اف کومین جبه آواکرین برنگی خویی درست تکیلیه انسان به انسان لسر اساسی کومینی به آواکرین جبر سیستم ایکولوژی اف سیستم ایکولوژی ایجا انا از گوتنه تینم سر زمان گوتنه سروکاتیه مگو روشبون آویه ام مجبورن گوتنه وی بینن سر زمان گوتنه وی عین وی گوتیه تزانه آواکرنا کومینا گوندکی یا آگلک گوندا چقاسی آشیتی و تندرستی و آزادی دینی جیانا انسان
ام فيا لبرنا سكنين فكره ما كومين وقرنجي انا ما في عمكني كومين جبو كومين مفهومي كوميني هين مناس نكري جو سيستم اوي بيك بي دي جوا كيدي ما بري وي جو ما جو هر تشتي جوا كي سراز دكي يعني ام بدقرن جي جيانا خو جينجا جي جيانا منه بس هري مهم هري مهم تكليه انسان اللي بقرينك جرد بي تكليه مبهاول دور مر اللي بقرينك جرد بي السر خو نسكنم جبر برسغريك ازم جو ازل سر خو بسكنم از دست بي بكم اجازه كار بجواكا خوجي اوا بكم جو مجواكا خو اوا كر او شيوازي جواكا مي بب ايكولوجي جو شيوازي وي بو ايكولوجي ام ديز گوتنی وی دینی سر زمان و ام دوباره دکن بر گوتنی گل کی گرنگن دبی شواز چیه شواز ریبازا راستیه یی راستی چیه راستی عشق چیه جیانا آزاده اف گوتنانا مرک کاره برفره گوتل سر بسکنه و خوشک بی بشمندی اجوا که یقین بک پرسگری که مگش چاره سر کفتی بو چاره سر ببن تمام الرولا مالي يعني رول أمي تايبت بين مال تديب تشوكه رولا مالي لسر زاروكا جو الجنجها خو مقاتب ابخو رولا مالي تشتكي مزنه تشتكي تقول زاروكا مثلا في حوش قريج نكن كاغتي خو نافيجن يعني تدي مرو زاروكا خو تعلمي حر اف زاروك هان قابا جوج تبيني زاروك علمي الجنجها خوي قادر دورا خوي مالي باقجي بكما مسته وهرد بستاني يعني جي زاروك درد بستاني بيتري خو يعني جو اف تشتكي ولو بردوام بكل السري خندني دي يعني جي المالي بردوام بكل دينارينا تدي ودمي بي وقت ما مستقود جوج هك ام بيقرا نبن ام بزوي وقت بيجي من اللي حقيني صالك دور شنجي نامي وبيبقى كفنا شو بيك يا يبي جوز انا يقول واس ما مستت زان ما قال شواز كر شواز شلو تي افاكرين اسلوب دائما اسلوب شيء سري انسان دي چاندن گوتشتي خو نب گوتن بيجي دبكار بيني اريد تبكار بيني دبيك بيني مثلا انا زاروك ام بيني سرت زاروك دبستانا جو انا زاروك دبستانا ببين ماموستاوي جيتشلو شو قاسي لجيغاها خم قاتي ببين جو ماموستاوي كلينيك ساخو نافي عردي ناش خم ها بقوتا يعني ببين انه رنجي شوازي وي ماموستي او زاروك لين نحوجي تجير بيجي يعني بيك انينا تشتا او قوت سري يكيد تي چاندن اما امي ورن درزكي بدن امي پرورداكي فكن امي وقتا جو او كسيت پروردي دي بنر شوازيتن او شوازي قوتشتي تبيجي قوتني بس تي بيكنين لسرخوا كابچلو باوريا يبتبي يعني افاكرنا انسان تي قوتن وكاري قوت بيرادبي او وكهب نكاري تي جدايي تفكراته جدايي تشتي قلت بيجي قلتني خوش هر كسي ما قلتني خوش بيجي بس ايكولوجيا بيك انينا شوازي درسته دبيت على ارض الواقع انينا بي يعني ازبي دبي قال لك مرل دار اكسجين دي وامبرينا دارات بينن كسك البرناسك اني وي داري زندينا بيني يا ام نابجن اكسجين تاني اف قريجا جو هوا هي قال لك تشني فرضا كلور هي كربون هي قال لك غازات نهان قال كي زراراوي برترن وك غاز ثاني اكسيد الكربون اف دار ويدكشينه يعني اف دار وقتا جو يك ويبك بشكا عردي يا از بشكا عردينا مقاتب از يشلو البشكا خو مقاتب مشكله برزغريك افانات شواز يجواكي سراس كرنا تشتاد بشواز اسلوب كار اسلوب تفكري اسلوب جو هر يك جمع خودي ببينيد في تشتيده نابه ولا سازيه كي شارداري او بربرسياره نا ده مساله جي جيانا مد هر انسانك بربرسياره
دچيد و خرابيه ده تشتكي دين از متخصص بالبكشنم ام درن سيرانغها مامس جوان ام درن سيرانغها اف سيرانغه شخوغو نهاغو تلفيده كي اگر كي شوتان شخول ويده كي شنكاي نامينه مجار هذه دخلك ينديجي مقوتن تترمبيلا خديه تترمبيلا داخل وتوي كيسي خبابيجي او جي برزغريكا تشتك هاد فيلا مل سر تقول تشمنديوا او جنك البريطانيا هو حرق التوت باسي سوارد بوش باجارك شو باجارك توف دافيتن بزر شباكير دافيتن حتى جير قوتن قوت دنتكا دخون زام شو قلنا ولا حتى ويجي هشمنديا ويجني او تشاندال جم ويجني دهشت جو كيلكين الريه قشتي الريه عام قش بنقولوا بيبون بالا خفدي تجاي تشاستي تشاندل جم خلكي ما مستجوان خوازم از چه هناك اكاديميا جنگهي چه برامج و مخططات و اليا عم كاري و چل جم وهي بله ما يعني نها طيبة جبوي ويم جرا نها جو قال كر براسيد ورده يعني چه باندورا مالبات يجي سر خوازم ويب چه كرمك چه باندورا مالبات سر اباگرنا زاروكا يعني دالي جنگه براسين ها يعني جوا كم روفايب گشتيجي يعني خوزا قريش كريه ودبيجي زاروك خو نكمل نافي قريجيت نكمل نافي خوزا لبله ناس ساكن قريجي اساسي قالوا يعني شو خوزايت يعني شو بلستنا مرو في خوزا يعني برو امرو راستا نهب تشكر سربت كمان خوش براسي جنگهي بله ايش بو فيجي ما مستا يعني براسين ها زاروكش جنگه گلكي هاتي خود كر يادنه جي نهاتي روبن تايبت باجار يعني گشتي زاروكن ناف يعني خانين چمنتو شقانه تبينه يعني دارك جي كلكاونتنا گشتي زفته وكفرن وچمنتو انا اقول لك تنا ما مسلسل برندا اقول لك تنا ريحانك تنا يعني مبيجن لاورك انا بيني مريشك انا بيني بزك انا بيني ادينما ناس كي خوزا چي يعني بلكي اشتر پردوكا د بيناسات كي دارن واخ وقولن بس بينحسي ناس كي بين بيستي يعني جي او شعوري او شعوري هان نكري يعني تناسكر ج خوزاي هاتي قد كرن براسي بلكي نها مثلا يعني سر اصلا كوري سوري يعني افتش كيما يعني جبركم حمينا في خوزاي يعني جانت كلي اما توري برنجي كي گشتيجي يعني اف چاند نافا جواكي تيجي هدي بلافوي براسي خطريك يعني ايرو مثلا مالبات وقت جوازا روكا افاكل سرتشيكي باش يعني شو افجيك اركي اكاديميه يجي جو امبيجن مبادره كانسياتيفه كي دي الي دبك يعني وقت جو دريا كومير كاره خو بگين مالباتاش انا مالبات دو كومينيتي يعني بله خو بگين مالباتا چاوا مثلا باز راست د اليه امبيجن تيجشنا اكولوجي دچنا باز يعني حتى جي دما كو ام بدستا پروردر نقاش دکن پروردجی ددن پرورده می هفش هبنجی يعني دوال دم ما مستجي وقت هجو درس ددن وازاروكا كريكا اف خال جورن نقاش كرن شوا اف زاروك وري پرورده كرن از دقائق كانت بيد خدك مامس نها مامس محمد نها بشي پرورده ده يعني چبه چما النار الواقعي عملنا طبق مثلا وانا ببن حديقه يعني مثلا او دبا حامد رسيد يقولوا برنقه بكن بوابب الناب مثلا تشتكي له وين تشي تربيجي وبتدي خلنا على من سر بلي ما شخو يعني راستي تشتي له هنجي مساحتك مزين يعني دبستان مساحتها يعني بيجن تشالاكي فعاليات فيرنجي هنا الباكور السوري قشتيجي هنا يعني بيجن هم دبستان جي في كيتكن وهم جين بيجن دهر دسته كمي جينجه دل كانتونان هم بيجن كوميته كمي پرورده ابيروريه هي لجنك هي يعني امبيجن تنسيقت كي يعني امبيجن دبستان عرب سازين درجه تنسيقت كي قالك جارانجي اف مبادرات فيرنجي تشيبونا يعني امبيجن زاروكن دبستان كي انت دبستان جي كوم دكن واد بن ناف خزاوي واد بن امبيجن شتلقي هيك يعني جي امبيجن دبستان بخود جي دارات بن دشينن ديال ده يعني جافن فيرنجي هنا براسي يعني امشي هول دنجو هيجي تشتنو بدن بيش خصن يعني نتنه ام بيجن يعني هاو دارا بتشين وتشتكي خرو هم دار بتشين وخلاص قضيه نا اما شمديا كولوجي جفيكي يعني كوردره ودورتره جي
بيجن باوايكي البيشروجي بنر نب باوايكي دمكي جو هم تعرف دار شاند وصبا تشيبكو مزن بوش دف برد خلاص يعني نتني اف يرو برا ام بيجن اف زارو كمجي ناس بكن بكا خوزاي مج تشبكتي شاوا تفت جري سيستماوي شاوايا ام وكي مروف ام خلقا كو قلس بويتي ده شاوم في خلق جارك دين ام بيجن الحين بكن ام صار الراس بكن يعني شالاكين ديجين جرينجن يعني ام بيجن زارو كان ببن جينا ام بيجن وببن كانتون دنج يعني ببن شاوا تشجي ام بيجن جيهن سيران تشجي هنا تسيران هنا ام بيجن خزايا وي شاواي مثلا تناسكر يعني قالك تشتهنا كو يك ام بيجن زارو كاب بجينجه بده ناسكر بله شخوا ما مست جوان دما مكن ماي 4 دق مان 2 دق شتر 2 دق ما مست محمد رن 2 دق الجمت تشت خوازي بيجي لانه دما ام راسي جي تيرنابن وفبراي وقت ما مستجي قد ل دما مه نما كلام كما 2 دقات تشي بيجي بله ما مست ما بيقول لك انسان يعني براستي يعني وقت خاص تبيجي جي تير هناك اري قال لك خلق قال لك مجارجي هنا براستي روجين بين تايبت مجاري اكولوجي جي مجارن شو انا مجارن هرتم اسرار جردي طبعا يعني مروف ايروم بيجن دلوبك اوف الكافيرا كي بكافي بدميره وي كافيري دشكينه يعني قول لك دشكينه اف جي فيرنجي يعني قالك ام جي هرتم اسرار بكن هرتم اسرار بكن جبقوا من بيجن با ام بيجن قلبن ايكو السرش من ديما جريدانا ونهل كو ام انسياتيفا خوك يعني بري كومبيجن جواك يعني وك مروفا كي قدنا فيجن جهد وكي ام برشكي جينا ام تشاو ام بيجن في قلبي هان يشاش بشكين يدي هدي بر بباشيكي فهرن بر بهركينك ديروكي ام هرن يدي جبر جو براسين ها جواك ما هيشتيا وقتا كي جو ختماندنك دالي سيستم ده چه بويا دالي ابوري ده چه بويا دالي اخلاقي ده چه بويا دالي جواكي ده چه بويا براسي يعني جو ام بيجن ام في هركينه بكن هف هركينه هان شو خزايا دسبيتكي وقت ام بيجن چاو اف گردون شيبو خدا هوا کرن و هدي جواكي جي دركت يرو ديسا دوي اف كفري هاني قول بيشاما وري راكرن جبوكو اف هركينا خزايا ديسا هر جبوكو جواكي جارك دين بپشك في راستي ان شاء الله هم جيانا در دورج زنديجي ام بيجن حمو لاور غيري فيك يجبركن هم تاني ام دبيجن لاور وقيا لبل قالك ام بيجن زنديان بچوك جي هنا ام بيجن خلايا بچوك جي هنا قلنا في خزايا دجيان دكن جو سوداوا الهر داري كي جي هي والهر لاور كي جي هي والهر مروفا كي جي هي والفي اخ جي هي بس يعني اف جي جهشتي اصلا كي كو او جي تند من ايدي ناسكر ام تخوازن يعني اجبو وقت خو بدل ما مستجي يعني 2 دقيقه تري معلش كلام ما وصل محمد 2 دقيقه طبعا براسيت خوازم برا مجار قال كي برفرنه ابخوا خلق اللي هي فرتر ان شاء الله تشتي اساسي ما جو تدي مقاله شوازي جواكي كر شوازي جواكي اسلوب يعني اسلوبي رنجي اسلوبي جو ام انا تعاملي دكن او رنج دبي جو ام سربسكن وام لي فجرينا كي تشيكن ام تيكليا سراس بكن نبرنجي بري ام تعاملي بهاوردور خور بكن بجينجا خور بكن هري مهم سيتشتي جرينج هنه جو جيك لسربسه كني اي جو تيكلي انسان بهاوردور ويف جريد دي ام كارم بيجن شيء اخلاقي ازاديه شمنديه ازاد وبربرسياري خاصه بشي بربرسياري ابا جرين كيش حما هر يك خو بين مسؤول بربرسيار ببين راس مسألة بربرسيار بوني قلكي تقدر بمرنه بيجي افيا شاري فلانه دجيه جيغا تي جيه جيانا منو تي هركز ما بربرسيار بهركز خو ببينه خديه فيجي يعني تشوك تخديه فيجي بداروي بآفاوي بهواوي باقش كرناوي هر تشتيوي يعني اف هري جرين از فيات خوازم انه مرة بخوازم قلت خبر بسيار دي بس جريكي مرة رجش سراس ويتعالى بري اختياري ماجي قلت قياد من كفرات نامي نلوي ان شاء الله روجين بين خلكن دين برفرهتر امي هول بدن جوج ام براسيل سر في خالا جرين بسكن وقنا هما مستقود ام جنجها خوا جنيفره دريا پرورداد دريا كومينار دريا هر تشتي ام كاربن زندي بكن وجارك دن
شخوا ام گیشتن داویا خلق اخوا اسپاسیا هر دو میوان خود کم جوان مراد هفسروکی اکادمیا جنگها باکور رجلات سوریه ماست اسپاسیاتت کم ام جی سپاسیاوت که ماموستا و جبوی برنامه واجی سپاس تجي محمد حسين بشي پروردل اكاديميا باكور ورجلات سوريا ماوسات تجي بخير هاتي وسباسيات تذكر وساعات خوش سپاس جوار و سپاس جی کارمندی روز آبار گو فعلا جی او جی بروستیان و اویا گوتنا تا بود بیت سپاسیه جوان رو بکه او سباسيه مش واجر البش كاميرا وكسي فشارتين سباسيا واجد كم ولي تماشاواني هجا اميرو جهشتن داويا خلق اخوا حتى جارك دن هم بمين دخير وخش كده